Dhansiri Araratum non puan takaching thoratumon jabjela. Karbi Anglong Arlo Development Piglupu Kaiki Aman Mai Meeting La Penrara Thengnu Sitami BJP Sarkar Mati Tim Karbi Anglong Akeja Atum Kaningje Pon Kongalam Ahok Luma Ahok Vek Luma Jongsi Development Piglo Pulote Lanang Litum Langpon Iktha Public TV Karbi Anglong Kilangarat Doan Atum Sitami Laki Development Puluma Sonsi Lakha Kristir Kem Dhansiri Constituency Ki Parlu Jensing Timunga Rongarat Atum Ki Jonalang Pen Chenglok Ki Soki Un E Pen Chenglok Lapen Loke Charlie Ahem Lapen Asona Sona Ki Sungpen Chitongna Dhansiri Arat Atum Sosepenji Pukali Loke Charlie Asomaratum Avedetji Pukali Tangte Kupia Pot Lapen Kupia Ning Ki Oi Ki Doa Joksi Dhansiri Arat Atum Aphan Nangkilang Pangkrevi Londet Kupia Pot Karbi Anglong Arlo Angbong Kaching Thoramo Dhansiri Along Kilili Nayadim Pule Jongdam Deta Henu Ni Atheke Local MSC Tilok Toma Hasnu Lapen Tim Karbi Anglong Atumaphan Non Puan Ta RJ Bolon Non Puta Thekpon Long Lela MSC Khidet Pen Ningkan Phota Kipleng Thupo Sitami Nilitum Dhansiri Aran Mati Jensing Timunga Ronga Raphan Non Puan Ta Sarkar Penakirap Avila Lasi Prabjin Pen Nilitumaphan Ki Jonalang Pen Chenglok Kapre Kaching Thoramo Non MP Kilik Aprang Nang Pali FG Aphan Tuning Report Jong Nilitumaphan Kidam Tanga Pora Hur Ason Pulote Vote E Pakta Nilitum Nang Pitek Thilapen Kapre Kasonga Long Sitami Cherap Chito Dunang Kok Puputa Hadaki Duarat Atum Pen Chithan Pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Ring ke ave lagi hok lo hedi coba inu tema video tu kau jadi live ke punu tema recording video de nam tag long po la puni ni oni na limen kopi ha Anjali ing tipi de halang ni sina paklang pun po halang ni smart school pa dinong lang po kalang mani hok di solam di lalu dia lang lo di mai lang ta vibu titi tu di lang ta vidi jo lang ta vi जो हो लगे लांग ता भी लाने लमा लांग तो लाने लो दे संथल दे माने ये तो गांव पानी ना है ये जेंसिंग तिमुंग गांव दे दोलदुली रोड पूरा हुमाले के बन खाली 9.5 किलोमीटर ओनली 9.5 किलोमीटर माने यार बहुत बेया कंडीशन আছে ইয়াতে স্কুল তো নাই পলিকিটা স্কুল যাব পোৱা নাই আৰু ইহ ৰিসোবাসা আমাৰ গাঁও এইটো আমাৰ মানে এইটো জেনসিং টিমৰ গাঁৱৰ ৰিসোবাসা হয় এইটোৱে চাব পাৰে আপুনি গাঁও কেনেকা কণ্ডিশ্যন এইটো একটা কুৱা বুলি নকওঁ এইটো মই ৰিং বুলি নকওঁ এইটো আমাৰ কাৰ্বি বাখা পৰা পানীও নাই এইটো পানী ইয়াত একটাই বোলে এইটো এখনে বোলে একো পিছতে গিৰিব পলি এইটো একটা পানী এইটোৱে খোৱা বোলে এইটোৱে গা ধোৱা বোলে